ان قلت لكم الواد ده بيضرب ابوه، دلوقتي هتصدقوني؟ يعني الواد ده ابوه اللي كان بيزعله وبيزوق كده، واخواته بيصوروه عشان يستنجدوا بالناس عشان مفيش حد قادره، بيضرب ابوه قدام اخواته وامه. يبقى نقول على الدنيا يلا السلام. اقسم بالله انت حلال عدمك. انت ما انت راجل. ده ابوك يالا. ابوك ده انا بتمنى اشوف شبشب ابويا احطه على دماغه اقول له اضرب يابا اضرب يابا اضرب على راسي يابا، انا بقالي 15 سنه ما شفتكش يابا ماشي من غير ده. ده سندك يالا في الدنيا يالا. ده اخرتها ده رد الجميل. اقسم بالله اللي زيك لا يشوف عذاب في الدنيا وفي الاخره. ما انتش راجل. ما انتش راجل. ده الواحد يروح تروح عشان خاطر ابوه. الواد ده لازم يتحاسب. ده وزاره الداخليه الواد ده لازم يتجاب ويتحاسب. حسب الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي شبهك.